Iwarikare AFCM 23 yashyizeho umuyobozi mushyashya muri Irimya maze hatavuka impaka zikomeye cyane nyuma yuko umuyobozi wari usanzwe wamaje gupfa. Mu karere ka Warikare mu na Nord Kivu hagaragaye impaka nshya nyuma yuko umutwe wa AFCM 23 ushyizeho umuyobozi mushyashya wa lokalite ya Irimya mu gikorwa cyabaye ku gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 mu gace ka Kateku. Uwo muhango kandi witabiriwe n'abantu bakeya wakabaye mu gihe cy'imyaka irenga ibire ku gace kari mu maboko y'umutwe yitwaje intwaro, bikaba bivuga yuko ari igice cy'uburyo bwo gushimangira ubuyobozi bwabo mu bice ugenzura. Umuyobozi kandi mushyashya bashyizeho yitwa Muhindo Mushiwanja ujya asimbuye kandidat Boneste wari wahawe uyu mwanya ariko azakuza kwicwa n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'iminsi mike gusa atangiye imirimo ye. Aya makuru kandi yemejwe n'umuyobozi gakondo groupe ya Ikobo, aho umuyobozi w'umuco uzwi cyane nka Mwami Makasi Rikanga yavuze yuko ibikorwa AFC 23 ikora byo gushyira abayobozi bibangamira imikorere isanzwe y'ubuzi gakondo. Ibikorwa byo gushyira abayobozi bikorwa na AFC 23 binyuranyije n'imigenzo n'amategeko y'umuco, kandi bishobora gutera amakimbirane hagati y'abaturage n'abayobozi gakondo mu bihe biri imbere. Si abayobozi gakondo kandi gusa babivuze kuko n'abaturage n'abasesenguzi bavuze ko kino gikorwa gishobora kongera umwuka mubi mu karere ka Ikobo, cyane cyane mu gihe atarashira ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe muri Warikare. Ibi kandi baye mu gihe AFC 23 ikomeje gushinjwa n'ubuyobozi gakondo n'inzego zitandukanye kugerageza gushyira ubuyobozi bwayo bwite mu bice bagenzura. Ibintu bivuga yuko bishobora gutuma habaho imiyoborere ibiri cyarimwe mu karere kamwe. Ni mu gihe kandi abasenguzi bavuga ko iki ngiki ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo itakiri igisirikare gusa ahubwo yinjiye no mu rwego rw'ubuyobozi n'imiyoborere y'uturere dutandukanye. Kugeza ubu Makasi Rikanga umwami wa Ikobo ngo ntabwo yishimiye ibyo AFC 23 yakoze. Impamvu atabyishimiye nuko ngo mu muco w'abanyekongo n'abayobozi b'imidugudu n'utundi duce bakurikiza procedure z'umuco n'ubwami, ntabwo ari umutwe yitwaje intwaro ngo bashyiraho uko ushaka. Niyo mpamvu avuga yuko AFC 23 iri kurenga ku mategeko gakondo kandi ko bishobora guteza amakimbirane hagati y'imiryango n'abaturage. Iyo abantu babiri cyangwa se impande ebyiri zivuga yuko zose zifite ububasha bishobora guteza amakimbirane, intambara z'imbere mu baturage. Niyo mpamvu avuga yuko niyo AFC 23 yava muri kano gace ariko amakimbirane ashobora gukomeza igihe cyose. Ikintu kandi gikomeye kiri nyuma y'aya makuru nuko ngaya makuru agaragaza yuko intambara AFC 23 itakiri igisirikare gusa, ngabwire no kuba intambara y'ubuyobozi n'ubutegetsi. AFC 23 ngiri kugerageza kwerekana ko ishobora kuyobora abaturage ndetse no gushyira inzego zayo nk'iza leta. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo yivuga yuko ibyo ngibyo ari gufata ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gusenya inzego za leta zisanzwe. Bega mu camaki y'amakuru avuga yuko AFC 23 yashyizeho ubuyobozi bushyashya muri lokalite Iramya muri Warikare, ibintu biri guteza impaka n'amakimbirane n'abayobozi gakondo avuga yuko umutwe urimo kwa kuyobozi bwabo butemewe muri ako gace. Ngaye ngukorero ese AFC 23 ribuza kuza kumva ubuyobozi gakondo ikore bano bayobozi cyangwa se ribukomeze guhangana bano bayobozi barekereho? Reka tubitega amaso ikizavamo tuzababwira. Mbabwira nyina cyari mwe Nyabari Obed nangi ni Obitime News mwarimo kurikiye. Obitime News.